Assalamu alaikum. Hurmat bizning qattolsa qonun ko'rsatlar amaslarbi. Bugun 11 yanvar 2026 tuğanlar. Özgün at pazarda soğanlar. Sizlarga quloq çaluvchi atlarni, ravochi atlarni bir sira chaqildirib ko'rsatgan harakat qilamiz. Kanal qattiqliklar qattiqlab like'dan bosib videoni bo'sh qo'yasiz so'nlar. Aka attın pulu qancha dedingizlar? Pulu qancha deb sattın? 200 mü? Çarşıça? Çarşı büştü deydi, akşası 200 mü dedi. Meyaka vurup koymayız bu. Aka attın pulu kança dedi odaslar? Pulu kança attın? Pulu. 250 çarşıça? 4 asıyı bu. Çarşı 4 asıyı deydi, onlar akşası 250 mi gelin şulattın görünüyorlar. Kayır ne atı aka bul? Kayır ne atı bul aka? Kayır neyiz? Başıyız. Ulaq uyruğu qanday bunun aka? Ulaq var ha? Nomeri qaltırbayız mı? Qaltırbayız ha? Qaşqanı qancha deb otasыздар aka? Esmi yo'q bu? Qancha deyaptir bası? Ko'kni qancha dedingiz aka? 180 jashicha. Jashi jangasi ekan, onlar asosi 180 ming deb otgan shu yerda ko'ringizlar. Qayerdan atdi bu aka? Chalotqu. Ulaq uyru. Var ekan ha? Keyin sol ichib jeshini bilmadingiz? Keyin sol ichib jeshi o'ta kuchli deydi. Nomer qaltirmaysiz aka? Qaltirmaysiz ha? Nomer qaltirmaysiz deydi. Ulaq uyruni o'ta kuchli deydi. Ko'ringizlar mana. Chalotni atgan. Ko'kni qancha dedingiz aka? 200. Jashicha? Jashi 3 asay deydi. Onlar akşası 200 ming. Qayerdan atı bu? Chalotqu. Chalotni atı ekan. Onlar akşası 200 ming deydi mana. Jashi 3 asay ekan. Qaşqani qancha deb otasiz aka? Bundarak quruq qo'ymaysiz aka? 450 ming deb otgan. Jashichi jashi? Jashi jangasi ekan, onlar akşası 450 ming deb otgan. Şu atı ko'ringizlar. Qayerdan atı? Qizilakdavr. Jangasi bo'lsa ulaqqa em chalib atsa kerak ha? Ulaqqa em chalib. Densoqlik ichib jeyish aka. Densoqlik ichib jeyishni jo'q ekan. Nomer qaltirabsizmi? Nomer qaltirib aytganmiz. Ondan qiziqdilar. Ko'ringizlar. Jashi jangasi deydi. Attı qancha dediniz aka? 180. Pulu qancha aka attın? Pulu? 700. Jashichi? Jashi 5 asay deydi. Onlar akşası 700 ming keyim var dedi. Qayerdan atı bul? Chalot. Ulaq uyru. Ulaq uyru var deydi. Densoqlik ichib jeyish aka. 180 deydi. Boyu 180 chiqadi deydi. Onlar shulardan. Ulaq uyruna jo'q ekan. Ko'ringizlar mana. Nomer qaltirmaysiz? 501 menen 41 77 96. 41 77 96. Adres qayerda ot? Adres Yalovat. Adres Yalovatda otgan. Onlar qiziqqanlar ko'ringizlar shulardan. Ulaq uyruna jo'q deydi. Qarani qancha deb otasiz aka? 160. Qayoqqa burib qo'ymaysiz bu? 160. Jashicha? Jashi жазга жаңасы deydi. Onlar akşası 160 ming otgan shulardan ko'ringizlar mana. Qayerdan atı? Qarag'ulza, nomer qaltirabsizmi? Yo'q. Qaltirbaysiz ha? Nomer qaltirbaysiz ekan. Onlar bog'ladi. Ko'ringizlar. Qancha dedingiz aka attın pulu? 150. Jashicha?
Жашы жазга 3 асы экен. Ондар акчасы 150 миң болот экен шотты көрүңүздөр мына. Кайерин ата кабыл? Жалатка. Ден соолук ичип жеши. Гарантия. Ден соолук ичип жешине жооп дейт. Ондар мына така улагына ham жооп экен көрүңүздөр. Номер калтырабыз бака? 554 97 97 55 а? Адрес кайерде болот? Салават. Адрес Жалауат болот экен. Тугандар, кызыккандар көрүңүздөр мына. Атты канча дедиңиз ака? 220 мындай кайдап коесузбу? Жашычы? Жазда 2. 2 асы болобу? Жазда 2 же 1 асы. Жазга 2 асы болот экен. Тугандар акчасы 220 миң деп атты көрүңүздөр. Кайерина така бул? Мына Жалауаттан ат экен тугандар мына. Ден соолук ичип жеши. Жаңы үйрөтүлүп атабы? Жаңы үйрөтүлүп атат экен, тугандар үйрөтө жүргөн ат экен. Нара кайдаң. Номер калтырайлы бака? Айтып коюң номер. 708 менен 01 91 14 а? Адрес Жалауатта болот. Адрес Жалауатта болот экен тугандар, кызыккандар көрүңүздөр мына атты. Памиртиби? Караны канча дедиңиз ака? Пулу 650. Жашычы? Жазга пышты болобу? Жазга асы болот экен тугандар, кызыккандар көрүңүздөр. Нара кайдап туруңуз ака? Жазга асы болот экен, 650 миң болот экен шот көрүңүздөр. Бою канча чыгып калат ака бунун? 175 а? Бою 175 чыгып калат экен шот. Кайердин аты бул? Жалауатка. Ден соолук ичип жеши. Ден соолук ичип жеши жакшы дейт. Номер калтырайлы бака? Айтың. 0226 226 60 60 56 56. Адрес Жалауатта болот. Адрес Жалауатта болот экен. Ондар кызыккандар байланышыңыздар менен атка. Жазга жаңы асы болот экен. Бою 175 плюс дейт. Өтө чоң нерсе экен. Кызыккандар көрүңүздөр. Көкчөнү канча дедиңиз ака? 400. Нека бурпан? 400 миң болот экен шотун. Жашы чака бул? Улак үйрө. Жашы 5 асы дейт. Ондар улагына гарантия дейт шотты көрүңүздөр. Ден соолук ичип жеши кандай ака бул? Ден соолук ичип жешине жооп экен. Кайердин аты? Номер калтырайлы? Айтып коюң. 68 Тур баштан айтып коюң. 772 68 48. Адрес Жалауатта болот а? Адрес Жалауатта болот экен, кызыккандар байланышыңыздар мына атка. Бул Памиртиби ака? Памиртиби. Атты канча дедиңер ака? 200. Жашычы? Азыр кышта жазга жаңасы болот. Жазга жаңасы болот экен тугандар. 200 миң кем бар дейт şu атты көрүңүздөр. Кайердин аты бул? Мен отадырдым. Отадырдыкы? Ден соолук ичип жеши. Ден соолук ичип жешине гарантия дейт мына атты көрүңүздөр. Жазга жаңасы болот экен. Улакка эм чалып атса керек улакка. 1-2 салдым. Улакка 1-2 эле салынып. Номер калтырайлыбы? Айтың номер. 505 менен 505 менен 06 06 99 98. 99 а? Адрес 30-дырда болот а? Шорашат болот азыр. Адрес Шоробашат болот экен. Ондар кызыккандар байланышыңыздар şu атты. Атты канча дедиңер ака? 140. Жашычы? Көрүп атасыздарбы? 4 жаш. Кайердин аты бул? 4 асы дедиңизби? 4 жаш а? Кайердин аты? Жаллават. Жалауаттын аты экен тугандар. Жашы 4 жаш дейт тугандар. Жазга 2 асы болуп калабы? 2 асы болот. Улакка эми үйрөтүлүп атабы булакка? Бул быйыл эле салынып атат. Быйыл салынып атат а? Номер калтырайлы? Калтыра беребиз. Айтың номер. 77 менен 77 менен 70 70 75 75 61. 61. Адрес Жалауатта болот. Адрес Араванда болот. Биз алганбыз. Адрес Араванда болот экен тугандар мына. Көрүңүздөр кызыккандар. Жазга 2 асы болот экен. Şöküleni hem şunu koydum.
Qancha dedinglar raqab? Atdı. Pulu. 160. Jashi-chi? Jashi 2 asa ekan onlar. Aqchasi 160 ming kiyim bor dedi shu hafta ko'rinadi. Qayerdan ati bu? Aravandiki bu. Aravandan ati ekan. Ular uyruq aqam. Xudo tama ya. Den sog'lig'i ichib yashaydi. Yaxshilar. Nomer qaltirayli. Ayting. 501 23 00 07. Adres Aravanda bo'ldi dedingiz-a? Adres Aravanda bo'ldi ekan. Onlar qiziqqanlar baylanishizlar. Pamirtu aka. Pamirtu. Hatta qancha denerku? 130 jashi-chi? Jashi bushti deydi. Onlar aqchasi 130 ming o'tgan. Mundara qaydab. Jashi bushti ekan o'sha ko'rinadi. Qayerdan ati bu? Qayerdiki at? Sherdiklar? Nomer qaltirayli? Tamam qo'li bilmaysizmi? Qarani qancha deb o'tasizlar aka? Puli qancha dedingizlar aka? Puli 200 jashi-chi? Jashi. Chamasi boshma-bosh bo'ladi. 200 ming olayotgan vaqtda ko'ringizlar. Bunday ekoni boshma-bosh deydi. Boshma-bosh qiladi shu haqda ko'ringizlar. Ko'kni qancha dedingiz aka? 600 200 kiyim bor, ha? Jashi-chi? Jashi 2 asa ekan, onlar aqchasi 200 ming kiyim bor dedi. Qayerdan ati bu? Qarag'uljaniki. Nomer qaltirayli? Ayting nomer. 500 menen 36 44 05. Adres qayerda bo'ldi dedingiz? Qarag'ulja, Qalpoqda. Adres Qarag'uljada o'tgan. Onlar uloq uyri qanday bo'ldi? Uloq bor dedi. Yurisin bilmayotgan bizda. Ko'ringizlar mana. Adres Qarag'uljada o'tgan. Nomerni qaltirib qiziqqanlar baylanishlar. O atdı qancha dedingiz? Pulu. 250 jashi-chi? Punan mı? Punan ekan, dazga bushti ekan. Onlar aqchasi 250 ming o'tgan shu hafta ko'ringizlar mana. Samirunchi. Puli qanchaga attın? Sizniki emasmi? Qancha deb attirman? 300 ming deb atayotgan, buni ko'rib atayotgan bular. Ko'ringizlar. Tuvanlar ushbu bugungi bizdan at bozor ayaqda donlar. Qanaqa qattiqliklar qattiqlab, like'dan bosib, qo'llab turinglar.